laveka tifolomo ta serious byele na ku ri njhani patini ya Gagashi na swi tiva ku ri weekend leyiwa mi spente a mi ri kwihi kambe a mi ri a Cara Lodge a ku ri njhani a Cara Lodge ka birthday ya Gagashi. I just hope you enjoy it so much. Basiketeri na vayengeseli va Gaza Reactors. Matala ta mbutisa ma swi tiva ne? No, a ni nga lavi ku mbutisa ma swi tiva. Kana DJ Mumba dina dina music video. Nhlamale ngotolo loko nhlangana na channel ya Jona and ile music video yako bo music video yako ni veke na le ka watch later komba ku ri iyo video itsela ku iveka ka watch later and ina 4 months yi humini evele Bagbarmani DJ Mumba ngamula ya wena official music video 191 views 4 months ago. Laba ku erect ka yona music video lewa first time ni stiva ku riberma DJ Mumba dina music video. I hope kuna quality swilo swo dlaya mara tawa isengene nkaya tiku tivolo kuna maiza lamwa namwa ni mativela ka TikTok lamwa macina ku dlana nte lamwa ama ho macina over ambere ebongamo la sivitra mo tamkombeta mona one day ka TikTok ma blind wanta nga ri video lewa nga tlakusa quality nyana nga quality ya kona endla katsongo mos ina hi lava tigigi letikulukumba osvo swilo swa manyanga hi leswiwa cause leya quality a nga ri yona leya ni yi vonini leya ku ya kawa waibo music video yin'wanyana ni nga ta ku yi buwini ne hi leyiwa cause the music video to tala most of the time minkarhi yo tala loko ni ku music video wa xigaza yi buwini loko hi kha hi reacta ka ti-music video ta xigaza leti ni nga ti gayaku number 1 ka ti-music video to sungula i Mr Post ti-music video ta ti-blind ku na ku fana track leya ku nga na Josh Rimani ya N'wamzamani
mara ti-music video hinkwato ta Mr Post ti tshama ku ri quality lexiwa ti-blind ti-music video evekeni ku ni ta mani ta Solly Makamu. Number 2 ni nga faka Solly Makamu. Solly Makamu ti-blind ti-music video ta Jona serious ko va ku ti-music video ta Solly Makamu ne ti make sure as much as music wu kha wu vulavula is a storyteller kahle kahle ti make sure ku na ti-visual ta Jona ti byela xitori. I hope antisisa leswi swo namba u va i kha i time sawundi so i kha i vona music video ntsena i ta swi twisisa ku okay lawa ku vulavuriwa yini ku humelela yini mara ka le video leyiwa loko u tima sawundi hi ku siya ti-visual i nge swi tivi ku yi vulavula yini. So Solly Makamu ti focusing ka storytelling is a storyteller that man ever since. If u languta story leswiya swa moya leswiya ma hamba ma swi endla ma ku hi mona vo leswiya swo vulavulela leswiya i ta swi vona ku kusukela khale na khale kusukela le ndzhaku Solly Makamu is a storyteller. So di make sure ku na sweswiwa da try brand yaliya ya storyteller i storyteller da man. And then mani nga ta n'wi faka ka number 3 a nga blind music video phela xigazini ako ku hava ti-music video to tala loko u langusa ti-likes ta ko. Number 3 ni nga faka Hennessy. Hennessy and nga ku va helele Magondi boy mana ti-music video a ni swi tivi ku ama nga budgeteli ti-music video ma yeze lama ma la ku budgetela a ma la ku budgetela ka career serious wa swi tiva. Hey tempelela rati tempele loko a ku ri bra mina a ta tshama ri ku yimbeleleni mize loko wa yimbelela khulumba loyi taba taba serious she's a little thousand she's shaking. I love going by shaking now. She's a little high. She's my love, man. Same time. She's a little shaking. She's a little. I should hope. Gonna track on Dagwin and get a Babanona. I should hope she's a little. Kumashaka should be one but sharp. Ngoja leo. Ay ngoja. Yele ni music video yakona. A ku ri DJ Mumba a famba kahle a ri yexe a ku ngamu ya wena ba ku my love. Shout out to Miza Hennessy for kufaka music video. Men come flu guys. And like can catch a flu. Because we like at least changa shagolo and catch a flu. Some nyana not the feelings. But catch a flu and a video leo and funny killing and the most deal. Many get the channel the time when I tag YouTube and the subscribe bagatone. Ni bona content yang way. Wait.
Why inga check isigaza TikTok cause I don't think like I don't think when I ever make a TikTok. I want to isigaza TikTok on show la ina content yo tala I kolota go la. I fambe ka TikTok. Itafula says TikTok ya go de. Manya. Fula TikTok wena, fula TikTok. Gaza reactors baseketeri laba yingisela Gaza reactors. Mari content limit yako ngakho ngaba ipopa mara like ngaba ikokela serious. Msaba hinkwayo va swi tiva ku okay loko ku humelela Gaza reactors ya ta na content ya soft so a yi nge fani na van'wanyana. Swi swona la ku hi tshama hi vulavula as ti-shareholders ta Gaza reactors n'wina mi ti-shareholders ta Gaza reactors so loko hi teka ti-decision as Gaza reactors hi fanekele hi vulavula na ti-shareholders hi nge teki ti-decision tikhulukumba mi kuma ku head office a yi le ku swi laveni mavo. Kasi yi njhani TikTok ya kona kasi swi like la ku pfula sworo swin'wanyana. Mara tsuri hi famba ka xigaza TikTok bathong hi rini vara hi rini a yi pfuli kasi na